إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الله سبحانه وتعالى ألغن من هدوا جنغلوا متبر إله ألغن من نعمتك فرصة ورا جنن دفا ಆದೆ ಇರು ಅರ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹಕ ಅದಿ ಒಸ್ಸಿಗೆಂದ ಎಡೆಮೆದುಗಾವೆಸ್ ಎತ ಬಾವರ್ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಎ ಫುರ್ಸತು ಅಳಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿವಗುತು ಮಿವನಿ ದೆವ್ವ ಏಕಲಾಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಕೊರೆವ್ವಿ ಮೈ ಮಸ್ಸರೆಗ್ಗ ಏಕಲಾಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಕೊರೆವ್ವಿ ಮೈ ಅಳಕೊಮ್ಮೆಗೆ ತೆರೆಗ ಅದಿ ಏಕಲಾಗೆ ಮತಿವೆರಿ ಕೊರೆವ್ವಿ ಮೈ ಮಕಾನೆಗ್ ತನೆಗ್ಗ adi efada ma barakateri majli hegga efada ma befuluntaka ko algon minna baddal kollam furusat Allah subhanahu wa taala midevvi warabodu sababaka hore kiwe gento ade mimassaraki emahe geretoga eta bayaku naraka mutti kurevigenda mahe adi eta bayaku suwaruge veddenakamu yagin kan libigenda mahe ade mifada ma mativeri masserek galgon menna mi fursatu mi devvi ekalaange gekolo takuge teren gekolek galgon men ishinde algon men ekalaange men handuma kurmattaka fursatu devvi ekalaange algon menna hew edi wadigennawa minwaru algon menna ihsasu veto adi ekamuge wahaka dekketo dakkato algon menna mi fursatu Allah subhanahu wa taala devvi ade algon menna Allah subhanahu wa taala devwa fa mi furastatu algon men gastu kurani narakiya behegotun wahaka dakka narakiya wannanje sababutaka behegotun wahaka dakka ade Allah subhanahu wa taala algon menna angawa fani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إيمان وجه ميستكونه هذا ألغون من الله سبحانه وتعالى يا إيمان وجه واكمك وانينما ألغون من أدوهنجه كانولا أدوهنجه الله تعالى إغوال بني ألغون من كتير ميتبي إمنا ألغون من مي داروس أدوهمون جندا إمنا الله سبحانه وتعالى يانغواني إن إدا إبني ألغون من كتير مؤمنون إيمان وجه ميستكونه තියබා මිහුන්ගේ නෆ්සුත නරකයාගේ අලිෆාණු සලාම කුරාෂේ අදි තියබා මිහුන්ගේ ආයිලාතවස් නරකයාගේ ඒ වේන්දනි අදාබුන් සලාම කුරාෂේ ආදි ජහන්නමයන් තියබා මිහුන්ගේ ආයිලායා ගාත්තිමාගේ මිහුන්නා අබිදරින්නා මාම්බෆෙන්නා අලගොන් මෙන්ගේ කාෆ මෙන්නා මාම මෙන්නා තිමාගේ මිහුන්නා බොඩු දාත මෙන්නා බොඩු බේබ මෙන්නා මි හුරිහා මෙන් සලාම කුරාෂේ තියබා මිහුන් නරකයන් අද Allah Taala mi nida bi ivani algon menna ekalaange heo edi gannawale bodokamo ekalaange algon men deke lobi wale bodokamo ade ekalaange etan sifa kod devani kihinetto
etan sifakod devani etanuge daru kamuge wani hilaya nista konne norakkaateri tane norakkaateri manzare biruweri tane ade den Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani alayha malaikatun ghilazun shidad etanuga wani wara runkuru harukashi gadafada jabbarwanta faratakeke malaikatun takeke evves rahme kulunnen hamdardiye oga terikame nuwa bekalun takeke Allah subhanahu wa ta'ala etanuga lavva fawani la ya'suna Allah ma amarahum ebekalunna Allah ta'ala angawa evves kamakan ebekalun urdi wada nugannawane ebekalunna amru korave evves kamaka ebekalun fasjihi wada nugannawane wagutun ekame tanfiz korawwane wa yaf'aluna ma yu'marun ebekalunna amru kore huriha kame bara filim fiyan akura ebekalun tanfiz korawwane ade Allah subhanahu wa ta'ala naraka lavva wani insanunna jinnina ega tere nuba nulafa kon ole mistakunna Allah subhanahu wa ta'ala urede mi hona ade Allah ta'ala ya badda kurairuga komme miheka ves faddevene ade Allah ta'ala angawani kullu nafsin dha'iqatul maut komme nafse ves maruge raha dekene algon menge tere komme miheka ves marwane algon menge tere kama komme miheka ves marwegen dane algon men lobiya faratta mamma bappa algon menge aila darin algon menge ambin ebe kattaka algon menge muli umru mi heda kora faratta duka algon men maruge raha dekene wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah tiyabamihu titanuga duniyega kori huriha kamege jazaya saza deveni qiyamah dohane Allah taala angawani ek gotaki narake vanu anek gotaki soroge vanu jannate vanu faman zuhziha anin nari wa udkhila al jannah faqad faz fahe emiyaku narakan salame kuravi suwarge wadejje mihaya ufavirkam gahabar hotte emiha evani bodu egen wa kamiyabiyakon kamiyabu hodafe Allah taala evves halega mitano ganangawa suwarge wadejje miha ga wage ekanye nama vesekalaange ituru korevvi narakan salame vegen ade algon menge tereng bay fahar adu vegende timanna kitame faafe kurias kommes duahakun suwarge wadvene nama Allah taala edi bodi gandamani ehene no narakan ekko salame vegen suwarge wannan efada mihunna mativeri kamiyabi libigen wahaka Allah taala yangawani wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kehiveri kamuge kuliware kamuge anoni mi duniyege haya nuweye em algon menna Allah taala mi bayan koddevi kontanetto konwahaketto algon menna ujura libe wahaka algon men kuri kantattawge saza jaza libe wahaka adi duniyege asdu hagige Allah taala algon menna e sifa koddevani ade nabiyya lobet nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge arihum Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwa korwa hadith egwani حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره إمام بخاري دي مسلم رواك رفا حديث رسول صلى الله عليه وسلم جي أريهم جنين حديث رواك رفي صحابي مي ألغن منا مي حديث رواك دفي ألغن من جي لبوتي من النبي صلى الله عليه وسلم يبيان كورفني نارك وشالي بجم وني نارك كاري وني نارك بيرو وني hin edeha kantattake shahwattake insanage nafsu eya ede kankame adi suwaruge washalivegen wani suwarugege beeruga wani hin nede fuhiwa kurambeno numa kantattake Allah taala ge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bayan kurwani ade algon me misnawa labmato suwaruge narakage beeruga miwani narakage beeruga miwani hin ede kantatta suwaruge beeruga miwani hin nede kantata names narakage eterege wani hin nede kantata suwarugege eterege mewani hin ede kantata em algon men narake wannam mijehani hin ede kantata duko narake wadeveni hin ede kantata ka ara gatima ade algon men wara fasehen fene algon men hayatuka fene mihako maliyege jassam beenukam gawanama etane note echege washen e kamegge washen hus hin ede kala kankan mihun aturan Allah taala
algon men war saaf ko mi bayan ko devani algon men hewe deeti nabiy sallallahu alaihi wasallam ke dufulon narakage wa azabuge wa ka adi ekankama note eya gaavegen da kankamuge wa nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko devani ade ehem wima algon men mitanugo ishindige mi teben jehniye nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ade giturun man Allah subhanahu wa taala algon men naraken salame korevu mattaka bayan ko difawa kantatta bayan ko devwafa kantatta daskur mattaka ekakama medu helun terikan ituru kur mattaka algon menge mujtamaga ekanka ala kur mattaka ekaka kiyadin mattaka algon men mifada majlis tako ishindigen tiben mijiheni ade Allah subhanahu wa taala kurim bayan korwafa wafade qu anfusakum wa ahlikum nara mi ayen algon men tanfiz korwen annani algon men kantattake daskogen ungenigen ehembe narakiya wanna kantatta nota wadda kantatan algon men denigan jiheni ade nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korwani ittaqun nara walau bi shiqqi tamra tiyabami hon naraken hewnuwane salame washe naraken tiyabami honge nafsuta salame kurashe kaduru oshegge natu kaduregge faliyegge minwaru name seedakogen tiyabami hon hewnuwane naraken salame washe ade etanuga wa malaikatunaki jabbaru wara runkuru wara ruligada waran aniya qur'an malaikatun takkikamu gawati algon menna nabiy sallallahu alaihi wasallam hewe edeti mifada mi bas hadith korwani ade hemwima algon menge macchen oti konkametto algon menge ambidari narkaga waha kiya devi emi hum biru gannamambi mi koramvi astu hagigi kamaki algon menge school taka algon menge office taka algon menge majlis taka algon menge horiha tanages narkaga waha dakka etana med bi mi hum biru eri koramvi nota biru gannamambi namai sitame ki algon menge mujtamaga war kurin surves feturi fonna ade narkaga waha dekko mana waragina tantaruga school madrasa to gus algon men aduhan narkaga waha kodina nodakkaashe nota kiya nudeshe ei emi hum ekan kama biru gannana tiye Allah taala ki koravanto narkaga waha algon men bayan ko devan etana daanto ehenenno etanu deke mihum biru gannawa etanun dora gende mattaka Allah taala ge azab hori tanegge waaka Allah taala mi bayan korwani algon men dakkam mi jeni ehe birenno to gannan jehen namames algon men tereng bay mihum islam dina fushwara kala aqida to ge mihum not ladini mihum emihum ge bara nufuz onna tantanu ka kihina to mi hadani algon men ge daringe sikonitaka Allah taala mi angawa devwa fa kankan waddan jehe kankan ekan kama hurasala ekudinna dakkani muli duniyege ufaverika duniyege lazzatu izzatu mi huriha ecce dakkage ekudin tan hala kurmattaka mase kurani adi algon men mi kura masakkatabes huras alamun datan algon men fenigen midane ade bayem mi hum bune dini ilmeri wahake dakkanama abdu siyone birugannawan ole hene daru heddeirus khutuba kiyarus ehunna ragu gandakairi timanna me birugane tedemme algon menge wazifa ki mi hum birugannawun konkama gato faafa kurma med birugenno algon menge wazifa ki narake daangode miha salame kurmattaka miha birugenno ade mi algon menge hagigi wazifa ki ehem me mai darustakoga e khutbatakoga e majlistakoga birugenno waga nodakkam vi sababe netenno to ade algon men coachitto itura kiya deni Allah subhanahu wa taala ga ayat ifratu mikiyani nabiy sallallahu alaihi wasallam ga hadith tan ane ifratu mikiyani den ituru coachitto algon men gennamvi Allah taala ekalaange nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fa kantatte nunta algon men aduhamvi tantano kamihun dakka dogu waudu tatto mihun jaha labatatto algon men aduhamvi no Allah taala ge kalam fula nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulu algon men fodigende komegas miedu algon wahaka dakka kanda ala fa mauluge tereng ali alwalan gastuko fa hataru kame ve egedere ekkameki al khiyanatu fi ad-din deenuga khiyanat tervo kobato khiyanatiki amanat terkamage idikolo amanat terkamaki emmves ekama lobi kora kame adi khiyanatiki ekama med emmves fuhiwa roliyara nafrat kora kame ade kafarum ves khiyana mikama nota misifa med fuhiwe nafrat kore emihun ekama durwan beenuwe ade ehem wima algon men visnalaro kafarum ves mi nafrat kura sababu nota mi masala nota mi sifa mi algon menge hituga ves ekama medu nafrat kuran je sifa ekam algon men
azum kandalanje algon menge darinna algon menge ailata ka algon menge mujtama anga denje visna denje ade ei kiwe to ei narakiyan khiyana gendade khiyanatuge komme sifa eki khiyanata gole komme kamaki emiha naraka kari kura kamen mi hisabun algon me visnaran jeni handan kollen jeni rasul sallallahu alaihi wasallam ke kurin warak kurin wada genneve de nabi bekale ebbe kale ki rasul bekale anabbe kale ki nabi bekale ebe kalonge hadisa ebe kalonge aila ge tereng ebe kalonna khiyana terwi ade Allah subhanahu wa ta'ala nuh alayhi salam ki rasul bekale adi lut alayhi salam ekale fani ki nabi bekale ede be kalonge aila terege khiyanatuge masala hinge kamuge wahaka bayan korawwa ede be kalonge ambi kambalunge wahaka bayan korawani fa khanata huma ede kambalon ebe kalonna khiyanat terwiye kinato khiyanat terwi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu vidalwani evves nabi bekalege ambi kambalon edumatiga khiyanat teriya nuwe mane ki ehen wagu guluntake nugen gole gaimen nokore ekala kamen nokore namaves ebe kalunge ambi kambalon khiyanat terwi deenuge ehen wima nuh alayhi salam ge ambi kambalon ekamana islam deena foragastini ade lut alayhi salam ge ambi kambalon ves foragastini islam deena de kafirunge gotuga emihon marwegen di ade Allah subhanahu wa ta'ala emihonna azabu estevi ade ilmerin vidalwani deenuga khiyanat terumaki e deenuga angawafawa kantattaka kiyama nume mane ki Allah ta'ala algommen kuran amru korawwafa kantattaka foragasti ade Allah ta'ala algommen kurum mana korawwafa kantattaka korimatla ekankama gaabume eyye deenuga khiyanat terumaki ade nuh alayhi salam ge ambi kambalun tina tohedi ekamana agos mistakun kari bunamon diei nuh ge fanaki moyeke tibe fulun visnawa lavva tibe fulun ge ambinge tereng ambaku egota mihe kari bunefe yakina towan nuh alayhi salam moyekam go sifa koramun die kiwegen to ei ekalege fanage deena islam deena mihun wannanati ehem wima e dawat huttumattaka ekambulege ekan koramun die nuh alayhi salam dur korumattaka bodu egen wa khiyanate ade edumatiga weve khiyanata vore bodu khiyanate ekambulege wegen die wamun die ade lut alayhi salam ge ambikamana kinato hedi lut alayhi salam ge ariha mihun awmun ziyare kurumu mehmanun awmun emihun ge wahaka hifagan dani ekkala liwat kora mihun kariya e nuba moddaru najis amalu hinga mihun kare gossa e mehmanun asiye emihunna ekan koran annashe kiya dawwat demun die adi ege iturun midebe kalunna iman wa mismihun ge wahaka hifagan gos kafarun kari bone emihunna egeta dakka emihunna aniya koran jessun koran furassara koran duttura koran magu koshamun die midevan heno kommekas algon menna fenna lut alayhi salam ge gawmuge wahaka algon men qur'anun kiyala eruga fenna emihunge kantatta nimeni hamekene emihunge private life zati life kitere kanno emihun e border horosko den dani ehem mihunge aila ataka algon menna fenna america ge school ta canada ge school ta uga omurun tinharu hataru haruga mihare das koddemon dani ejjinsun golon hingana gotuge wahaka ekudinna kiyademun kiyawademun edani foitta ko liegen එහෙම මේ අලගොන් මෙන්ගේ මේ මුජ්තමාවග නම ෆුරසතු දීගෙන නොවානේ එෆද මීහොන්න කිරියස් ආර බාර ලිබිජ්ජත එකම් ෆතුරාන් අලගොන් මෙන්ගේ මොස්තසාතෝගේ වෙරින්ගේ කොතුක එෆද මීහොන් බාතිබ්බාගෙන නොවානේ කිරියස් ෆුරසතු දීගෙන නොවානේ එෆද මීහොන් ජෙහෙන අලගොන් මෙන් එතන්තන දුරුකොන් මස්සකේ කුරා ආද එහෙන් නොනම අලගොන් මෙන්ගේ මොරියා දරින්ගේ තෙරේ ඒ ෆසාදය ඒ බලිමඩකොන් ෆෙතුරිගෙන් දාන කොම්මේගස් දීනුග ඛියානත් තෙරුමකි මී دين الله سبحانه وتعالى علماء أنجوا إيه أمر كربافا أمر فلتك الله سبحانه وتعالى نهي كربافا نهي تك مكان كما ويشنا الله من بلا الله من نتي ألوكان من عملت ويسي بحال بيجن دعوة لكن نتي دو كلهم أي دينا خيانة ترمكي هذا نبي بيكلون دعوة هورس تلون ألوكان من فينيك ميدي بيكلون آيل أتاكوترين එහෙම මේක මානේ කි කොබාතෝ අලගොන් මෙන්ගේ ආයිලා තකුක තෙරේගස් තිබේනේ තිබෙදානේ එෆද මීහුන් අලගොන් මෙන් ජෙහනේ වරබ්බඩ සමාලුවන් එෆද බයක අලගොන් මෙන් ෆුරසතු දීගෙන නොවන අලගොන් මෙන්ගේ අන්නන් ඔය ජීලුතක ඒ වස්වාස් වෙද්දුමක ෆුරසතු දීගෙන නොවන ඉස්ලාම් දීනුක කිරියස් කමෙන් ඔතිය
fasehen otiya not amurfulen otiya algon me jehne e magen holuwade ade den algon balalan astu korani akhadatuhu al-izzatu bil ithm mi sifaya devana sifaya ki faaf veri kamuge izze algon menge tereng bay faharo bay mi hunna nasihaddi tiba mujtama fasad nokurashe islah kurashe mi hunge detere nujassashe aila takutere wade nogannashe mi hunge aila takutere wade emi hunge ambin kare nodashe emi hunge darinna gannuwashe aila ge naslu oluwa nodashe ade mi hunge vfr tere anwannashe mi hun dandugowan kogen hada e agbodu vfr ngadu halakol nodashe adi ehem fada vfr takutere swade fasada koran noleshe ifada wahaka deke wonima bayem mi hum bonan kike timanna nukurame tikale beskam timanna tan islah kurashe melene timanna mi wara rangalo islah koran wole mihike timannage iman terikam mi 7% iman terikam timannage iman terikam guduwaru wan dolevene efada wahaka algon mengtere wara foni wela mi hum mega ajjahala bunatan fene timi hunge kale menge iman terikam wara timannage iman terikam warugadwane subhanallah kinetto engeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ves ebe kalonge iman terikama medu yagin kamenne madam maane gotaka medu yagin kamenne nama ves algon menge tere bay mihun kike to bonalane timannage iman terikama ka nokule vene nama ves wara gina fahar algon menne fenna manzar ki ehem boneve fonikada mihun bodave kiburweriwa mihun ge faratun emen amaltan honnan islam dina idikola islam dina ge shiar taka idikola ekantatta fundu kollumuge amalta emuge kiben faalwamon dani kammekas Allah subhanahu wa ta'ala kirt qur'anu ga bayan korfani wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al izzatu bil ithm فحسبه جهنم ولا بئس المهاد مياتو الله تعالى ميانغوني رسول صلى الله عليه وسلم يا مخاطب قربا مي انغوني كليگه فانا فنيودا گننوانے كليگه فان ورو افاوا كهل واهك دكا حرام واكل واهك دكا رنگلو ريتي واهك دكا ميهم mi duniya matiga emihun kaleek fana fenibada gannawani ade emihun bunane allah heikko timanna wara rangalu mihike mi timanna kantatta rangalu waane timanna mi islah kurangule salih mihike emihun bunamun daane ade emihunge hin saafu kaman emihun bunane ikhlas teri bayke timanna mitana mikama timanna mihuriha mihun wara ikhlas teri heyo ede mihike timanna mi wa huwa aladul khisam hennas emihaki e huriha kamage e huriha emmenna emme idikola emme hasilen nuba miha ade den Allah taala angani waida tawalla ekam ene emburi fadairo ekani veri wagadiga ene giyad dairo ene office duko nikumegen dairo ena mujtama ekahari var resort takak dairo etan tanoga ekahari var nota ratum bera gawmum bera gosken ulero ena ki kurani ena ge ekwerin naiko ena ge effikuruge mihunna mashwara ko wahaga dakkani tham fasad kuran gawmu fundu kollan islami umme hala kollan mujtamaen hala kollan egotan ena masike kuramun dani emiyunge beenumaki ailata roolalo nasdutan oluwalo viafarta fundu kollon mihun darani kurun mihun bangurot kurun wallahu taala mi angane namay sallallahu taala fasada deke lobi wodiye nugannabe waida qila lahu ena yadimal bunavijjiya kiketo ittaqillah kay allah taala birwati washe Allah Taala handumako akalange biruweti washe bunavijje ena bunane note enage ekkala faafa veri izze ena faafaen izzen hodan ena boda kama kiburu veri wala bunan timanna ya kaliya alano kiyane timanna ma iman terike warugada mihike timanna mi islah kurangole mihike kya boda kama kiburu veri kama ko tanta wahaka dakkaman ena dan Allah Taala angawani efada mihunna fude jahannama duniya matiga adaba nolibunas emihunna fude jahannama ekanis konfada nubavegen va tammachen hei enen oti ena jahannamaga terega moonu wata dama kuutafa gendeveru ena onnan jeheni e jahannamaga terega alifan anguru alifanuga terega ena onnan jeheni emme efada tanakiye nubavegen va tanekamaga Allah taala wahi korwani emme mi ekkanta bodaverikama kiburverikama adikiye faafaga matiga demi hurmattaka ena amil nafsun izzal libigannani misalaka miyehu kare bunani kale bangura noboshe
kale corruption ge amal ta nohingashe kale wakkan nokurashe bonima ena boni kale tima rangalu mihen he kale borsinga tumbuli allah fardu hasnamad kollaga oler tima solihu mihen he mifada wahakata mifada nikamati kurmuge wahakata aneka dimale ena ukom fasha malalu mene ukom faran ehme ege maane ki enage hituge hiri boda kame shaytana iblis kine vegento jannatum beru kurevani udum beru kurevani enage hituga boda verikama kiburu verikan horim ena hitangere ena huriya chenge ena em takwa veri hembe ena kiburu velafa ena bunani ba riwayato gandagotuga timanna ya hawada kurashe mihaki timanna kam gawan do kallash timanna tihuriya zimme naganame ei adam ge fana sajidanu jaha mihaki zimma timanna naganame ke ena hawalwi kommegas allah taala narakiya mihu maddawa ane sifayki adamu ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam aw manhajillahi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala angani waman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih fa'arada anha ada algon men teren gina bayako kahf sura kiwa komme hukurdu hegga masha Allah barakallah ebe fulun mi ayata me do visnawala wanama algon hitara ki harangalu wana bay Allah ta'ala ge ayat kiyewe hinduga e furagasde mihunge wahaka mi bayan koddewen Allah ta'ala efada mihunge nuba wahaka Allah ta'ala efada mihunna pure aniya verikam body kom bayen he Allah ta'ala mi angawni mi yadko adi den Allah ta'ala mi angawni waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ta'ala ge nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ge hadith no dekalege faanu geneste vivahakataka furagasti ekalege faana dekola teduwa mihunge wahaka mi bayan korwani emihunna hidayah libi hakka batil waki qur'an dalil takache libuma fawges emihunge amilla nafsu ke hawaya tabawe emihun mu'minunge muslimunge mi jamaai duko nota kafirunge jamaataka algon men terege onna islami saqafetta duko kafirunge terenge emihun hedun alago kafirun terenge emihun ulego kulego fumega duwago mi huriyach balen egotan olen daskura miha farta kora miha edimala da miha ade Allah taala mi wahi korawani emiha ya visti jahanname ade algon men Allah subhanahu wa taala ge manhaj duko ekala ge magu duko siratul mustaqim duko ehen dimalaka daanama eves narke algon me vettikin daane kame nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah taala bawa lawwafa miwa kirit qur'an ko ekala wahi korawani waman azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun ka ko he aniya verikam boduwegen wani emihe ka bore Allah taala ge ayata ena haddawa genguluwa ilahu mativeri ilahu ge ayata ene dekkumun aduyumun e furagasdifa ena emburi dami havore hama yaginu ves kashabaru ves shakken nete timan raskalage mujrimunna intiqam mujrimunge kiben intiqam hippawana me badal hippawana me jahannama ge tere eme Allah taala ellawa lavwana hisabun eme hunna ehi teriwana evves mihakunna annane ade rasul sallallahu alaihi wasallam ke manhaja khilaf wa miha ayani rasul sallallahu alaihi wasallam fanui faradu manhaja khilaf nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith koramani mi umme haddi hatim bay behigen dana ege tere salame bana emme bayke hindu nabiy sallallahu alaihi wasallam ikkala sahabi bekalo e bekalo nge moli umur rasul sallallahu alaihi wasallam himaya kurmattaka qurban kori sahabin dannani ei komben he salame bani nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan korawani ma ana alayhi wa ashabi timan kalege faanu mi hunne mi gota adi timan kalege faanu ge sahabin etibbe mi gotuga tibi mi hunne salame bani maanike rasul sallallahu alaihi wasallam geneste bi qanun ekalege faanu geneste bi dustur ekalege faanu geneste bi manhajuga mati tibe mi hunne salame bani en uriham men dani haddi hatim firqa not baata dani jahannama etere okale genne ade hatarona bayka mi wani alladhi yasud an dinillah Allah taala ge deenum mihun ekiba kora mihun ge wahaka mennani e sifa honna mihun ge wahaka ade mi amilla nafsu hala kora mi ha vore manurakka mi he ei ena e hala kora amilla nafsu ge iturun eta bay ko hala kora mon gendani ade Allah subhanahu wa taala akir qur'an ge wahi korani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun tibamihum gadaveto tebamihun gadaveto mi qur'an aduna hashe maanege tebamihum es e qur'an adu hafiya kafaru makkah mushrikum munamandani tebamihum es qur'an adu hafiya yen hellene ehme aduna hashe adugada kurashe music jahare lavakiya hashe
mihun distract kormattaka samadakam gellumattaka ehen dimma amurada mattaka kulivara majala anhenuge neshuma mihuriya fahish kantatege faturashe ewaha ka bunama midani makka ge mushrikun ehma Allah taala eba mihun ge sifa ebaya ko devani emihun naki mihun hewmagon ekkiba kora beikamuga adi Allah taala wahi korwani innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah taala me angawani innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah taala ge magun mihun ekkiba korumattaka emihun kafarun heda kore muda millionum billionum heda koramundani nukore to olgon men mujtamaga ekala kantutta music show e baavya fe million miskiten alam vijja lakken ha rufias nodbigen olenjeni ehaves olgon menge mujtamaga terega bay nuba nulafa fikurga mihun waki pala famani million ngeto million hardu koramundani namaves waguti miskiten alala mema lari kolenno tinukonde alala lari kolenno eves eta zamane wande mihun kike dannawani rodama sasken rodama hoge emme fortama doh unada vileraya kiriya etana vadeve varmi wani konfad bodati jarima to ekamuk skoli war kolen bodati stadium tan hifa eta washagen sifana foluhunda awriya me batibage etana viyanuda fahish kankan kora faadu hedunla dibe angheno waddage kito korani alon menge darim waddage halaku korani nuhinga to alokon menge delo korimati hinga kantattam mihiri ade efada mihunnan odi devana tanenu jahannama narakage azab efada mihun ati emu tawba anuwakam gawanina ade mihun islam deena not Allah taala ge deena dur kurmattaka korwe baykankam ei heyo kantatta mana korum moonu burga elu mana korum tibefulu visnawa labba anhenaku enage awra niwa koragadi ena awra kashfu koran hifum konfada kametto konfada jarima eto algon men mitana magumatinda anhenage moonu ge hifa damagen fikintowa no de enage burga damagen fikintowa konfada bodati jarima mingani miheko heyokame koran ena iffetterga rakka kormattaka maseke kurati ena ekan hurassalani algon menge kuriga handam ve algon bay shehun emihunge kokkomenge wahake emihunge kokkomen skoola burgalan diyama skoolun kanda fono haleburi namada jamaata diyama skoolun kanda fono haleburi mege tiri sari sar kurin ade heyokan kan kura mi na hurasselum namadu jamaata dam beenuwa mi he hurasselum ade efoga den algon men balalama to Allah taala ge deenum mihun ikkiba kormattaka den korwe ekkamege shahwat faturane film ta faturane faadu film taka wadeve gota website taka wadeve gota noitaka gos rasmi tv takon echi dakka muli mujtamaga fasada ufadda angin firhen mashuniko mi huriha fasade koramundani mi algon menge kaaba fen olon goten no ingeto algon menge sagafe korin goten no algon menge ilmerin kurige ilmerin kantatta korwe goten no ek gotaka ves efada kantatta algon fursat dige noan efada kantatta kormaki islam din not Allah ge deena mihun durajjistamattaka ehen kankamuga mashghul kormattaka korwe kantatta adi ege iturum basil wahakata min fatram mondane tumbulilla antibe wahabin sunnatan ole mihun ekyan ole mihun ge wage mihun ge sunnan ko namase bodu kollagen haddu fahana ele mihun ekyan dogu wahakata fatram gos emihun kura jarimata farumattaka miskiduga fasirun nijha mihun ge wahaga emihunge nikkuriga koratalla tibe emihunge wahaka nagen fadihe kuramu oli mujtamaga dani dogu wahaka faturamu ade ege iturun demmi waddani shakka wahumu medumin Allah taala baawale vidinuge den kom meduminetto algon kanda fardu wasnamaduge teren algon men ebba ada kofa medumina fitu koram anabba namat du koram vito ehnen no Allah taala angane udkhulu fi silmi kafa islam dinuk tere eki ekeccha furi hame wanna rasul sallallahu alaihi wasallam bayan koramani timan kalege faano amure korwafia we has bodaka ya carry veto ekame korveto masakke korashe koladana vi warakon adi nubaka me mana kofia ekam kon wagutun durrehli washe ade den efahoga den ikora masakkati ki kobato rangalu kantattange hadi kantattakoma dekko sunnatuke kantattan ei baatil viyanuda hadi katu huri zamanuga sahara terege mihunge kantattako gotuga dekka masse kurani hohola tere tibe mihun ule gote kiyan wahaka dakkane namma mes algon men Europe tantana balalime fenigende algon menge mujtama tere ves divi rajya ves mitimanna Europe mihun nota kafarunge mihun balalaba tibe goi delo huluwalan algon men nokare darin guwegen daang nokare magmatiga sida barhana gati peni ingeto algon menge rattaka balalama to atirmatiga mas avila afti behem barhana gati peni
ehma e huriha kamege sababun kinetawani mihun duniya hijje duniya fahatun duwe ekan kan promote koran faasa hodan dollar hodan masake koram gosem fa miskiten aranu duwe algon men aduham bayr rajashuga efada kante tahinga bayr rajashuga kudin koda kudin umurun bar terar kudin e kudin ebade datur gestun goage gos sakineto kito korani ham dollar ko dini me kudin emihunge kaariga e barahana mihun tak derega tibani balhattage adi giyangas rashangas emiho rabo rerega safari takun raachi iterkogge rashtaregechi behima ekudin echi nagage boni baki fun edkolo bifada halataka gendani algon menge bodu singa jile mi islam deena durang emho gendani allah taala ge magun ekiba kormataka masek kurani ada mi huriha mi hun nabbes den on nasihataki tiaba mihun ge ti bodati jarima tan huttalashe algon menge bare netima medu duniya matiga islami khilafat netima medu algon menna gada badika nudekkidan namaves mi duniya mati non ehen duniya macce ebekkan emi hadan koranje emi marwegen dani allah taala hadratakan emi hadan koranje islamunge muslimunge namuga tibegen tifada kantatte qur'anama adi ege nubakam ma boduwegende ehem emi tawba noe marwejjiya manuslihi jahannam eba mi honnan oti narakage weendenu adabe hinu qurashe salame wanakama fasih rahmatakum ale duaiki allah subhanahu wa taala algon menge hittaka iman tarika furihama gotuka waddawa devu narakage weendenu adabo algon menna rangala tasawwur koddevu adi efoga e ween huri adabun algon men salame koddevu algon menge aila taka akiga mi duniyamatiga mi ule veena tahammal kekulama udas mi huriha ecche mi duniya matiga algon men korimati ves jannatul firdaus ga algon menge ebbando mi hunna gatima ge mi hunna algon menge maamba fenna algon menge darinna ambinna ekwerina eku alun jamave mi duniya matiga mi ufili buraya huriha ecche mati handuma neti kolluma fahoga algon menge etanuga arama ufala lazzatuka ulumuge tawfiq allah subhanahu wa taala algon menge tereng komme mihaka wakin devvum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.